هما السباب هوايا، هما دوا علالي، هما دوا علالي، هما دوا علالي. هما سباب هولي والسباب هوالو، هما راحتي في الدنيا، هما راس مالي، هما راس مالي، هما راس مالي. هما ياك العشيق عليه سالو، أشرى من لا يحبهم وريوهولي يا مدالي، يا مدالي، يا مدالي. أنا بعد أخدم ليهم فاش ما قالوا، عذروني يا أهلي لاش تلوموني، هكذا في حالي، هكذا في حالي، هكذا في حالي. سيروا خليو كل حد يسير على حاله، عذروني يا أهلي. ثم رايقي نغذي السين الفروح الفرحة مزوارو. أنفتح أخا ماكيك المزيان يغثبنا ثغيوان توصفون، أعطيت نصحة، أعطيت صحة الميرنا يغي واذن 2009 كنا غيفنو أخا ماكي أثنا أسقوا ساكي إن شاء الله يوفى الواديس الفرح ويسين تسجميلت يقول مثلا محمد ستيفسون الرياليزاتور ياكل عاشور الرايس كوميديان السيناكي ينظرون نداقي نظر هنا. هما ياك العشيق عليه سالو، أشرى من لا يحبهم وريوهولي يا مدالي، يا مدالي، يا مدالي. أنا بعد أخدم ليهم فاش ما قالوا، عذروني يا أهلي لاش تلوموني، هكذا في حالي، هكذا في حالي، هكذا في حالي. سيروا خليو كل حد يسير على حاله، عذروني يا أهلي ولاش تلوموني، هكذا في حالي، هكذا في حالي، هكذا في حالي. سيروا خليو كل حد يسير على حاله. انهيت بيات حلتي بسلامي مفاحة الغوالي، مفاحة الغوالي، مفاحة الغوالي. لأهل الموهوب يقدرات الفن ينالو، ضيع الشياخ من زماني والقحروضي زيان حالي، زيان حالي، زيان حالي. غزلي برضاه ما نفاس صفيت خبالو، زرتو ورويت من مدامو وعمر جبحي وعاد مالي، جبحي وعاد مالي، جبحي وعاد مالي. وكمل قصدي فالشاكدي اللي قالوا، اسمي موضوح في حروف بجد امن صغاق والي، امن صغاق والي، امن صغاق والي. 72 زيد 7 اسمي في كمالو، نطلب من لا ينام مول القدرة من لا خفى حالي، من لا خفى حالي، من لا خفى حالي. يعفو عني ذونا عزيز وضروي غرام، عزل في اللون السادات سلاولي، ولي تحاربن في اللغي لبعضنا، عزل في اللون الحباب لا سلام، يغمي ذونا عزيز وضروي غرام، عزل في اللون السادات سلاولي، ولي تحاربن في اللغي لبعضنا. مرحبا والعسلامة، السقف نور الحارات زاد ضوام، بلاد الحباب ذي قريب المرة، بلاد تسد ويتور والحسن يقسام. Assur Rayos, c'est un ami. On s'est rencontrés
c'est-à-dire 3 mois après l'indépendance, au Conservatoire d'Alger. On s'est inscrit, moi et lui. On a fait connaissance en 63. Et on a fait la même classe d'art dramatique, moi et Ashur Raïs. Et à partir de là, Ashur Raïs, il a joué avec moi. On a monté un spectacle dans le cadre de la fin de l'année du conservatoire, une pièce de Molière. Elle s'intitule L'Avare. J'ai joué Harpagon et Ashur Raïs, il a interprété Valère. Il l'a interprété d'une manière magistrale. À partir de là, Ashur Raïs était un peu en avance sur son temps. Il a compris que l'image, l'impact de l'image est important. Il s'est inscrit à l'Institut de Ben Aknoun avec Iftissan, avec tout un groupe. Lui dans l'actorat. Iftissan était dans la réalisation. 6 mois après d'études, Iftissan est parti en Pologne avec tout un groupe faire leur stage là-bas. Ashur, il est resté ici. Mais il a compris un truc, il a intégré le terrain avec nous. Il a joué dans pas mal de pièces. Et à partir de là, Ashur, il a compris. Les portes sont fermées pour les talents. Moi, j'ai eu cette chance par rapport à lui. Je suis resté au TNA. Mais lui s'est orienté vers le conservatoire. Il est un excellent professeur d'art dramatique. Il a un côté pédagogique que moi, je ne possède pas. Il a formé pas mal d'acteurs, d'ailleurs que j'ai distribué dans toutes mes pièces que j'ai montées au TNA. Eh ben, il m'a préparé des comédiens, c'est les comédiens de demain, de grands talents. Ashur Raïs, c'est un grand formateur, et Mohamed Iftissan, c'est un chauff. Il est incontournable dans l'histoire de l'audiovisuel algérien. Il n'a réalisé que des chefs-d'œuvre. Et ses œuvres témoignent que c'est un grand monsieur. Ce que j'aime en lui, c'est un homme de principe. Il n'a jamais trahi ses principes, il est resté le même. Un pionnier, l'un des premiers, et le niveau aussi, je l'ai dit, le niveau culturel, il est très haut. Le niveau culturel quand Iftissan était sur le champ de bataille. Je dis bien le champ de bataille. Je m'excuse, il est de la première promotion. C'est Ben Aknoun, ils étaient 7. En Pologne. Iftissan, Merbah, Fattar, Mazif, l'autre نسيتهم اللي خرجوا. Mais les meilleurs classés, c'est Iftissan ou Rbaya, بعتوهم en Pologne. Ashur Raïs اختار l'actorat. بعتوه en Égypte. ومن بعد l'obligation familiale, il n'a pas été voilà. Il a eu la bourse Tao pour aller en Égypte. Et il a préféré rester là, il s'est sacrifié pour sa famille. Voilà. لكن اغتسال تجملتكي وحده ولا كذا عبر يعني مانيش لغوي اللي خلق كلمه اللي نعبر بها انا نشعر به ودي في غير موال ذا شو مكثير ديون وال فرنسي هناك يتصغير يزمع عدة ستاق وما مشيش وين ذا بريفيز هذاك ربي ان شاء الله الفرحه كنون هذا انه الفرح يفنان زاد قبل الموت انسان اللي ثوث انسان أنا نعيا ما دنوحيدنا أمكيلا ننتسوثان ولي عدوتنا لا قداد مكتافنا الجزائري وكنت خمض عربي كان يموت حتى سكنت حشد بلا الفغي إما لا Les gens du village dans les rameaux de feu, presque tous ils sont morts les vieux. Iftissan ورايس ما تسمح مغرية الهدية يكون لا تسمحوا لي نكون نزي فنان نزار ونسعارة قالنا صحاب صنعة اعجاز بيا نكون اعجاز بيا ذي الخدمة النار ونسعى ولو مكتوب النار نسعى تقول ولا النار نسعى دهن النار حنا اختيار مهني c'est un choix de métier c'est à changer nous resterons toujours artistes on nous blesse on nous vexe mais les meilleurs moments
c'est lorsqu'un père de famille avec ses enfants nous dit « Salut l'artiste ». Et nous, artistes algériens, au nom des gens présents, leur dit « Salut peuple algérien ». امشي نتبك وراح تبكيني معاك سيد علي ياس هاي mesdames et messieurs, avancez, avancez, mesdames et messieurs. اسمها زرقاء ومعشتنا مرة، الشمس ضوية تبعت في انوارها ومعشتنا مظلمة. هذا اسمه محمد، مكتف محكوم، بصح محمد عارف روحه محكوم، محمد عارف روحه محكوم، بصح انتم جاهلين حالتكم. دوك تشوفوا كيفاش محمد راح يتخلص من حباله، بصح كيفاش راح يتخلص من سلاسله. بصحته برك لا وحدها ما تكفيش، محمد راح يتخلص بصحته، لكن بخصوص يستعمل ايمانه. انعم ايمانه. شوفوا يا محمد، النار تحرق في قلبك، الدم يغلي غليان في عروقك، افطن ونوض، ارفع راسك السماء تشوف الضوء. الضوء يفتح لك عينيك، عينيك تتغذى من الكتاب، والكتاب يقوي ايمانك. هيا لا تخلص يا محمد، كسر سلاسلك يا محمد، كسر سلاسلك. يا خوتي شنو هذا الكتاب؟ هذا الكتاب يساعدكم باش تخلصوا من سلاسلكم، واللي ما عرفش يقرا يا خوتي ما عنده غير يطلب من خوه من صاحبه. الله اكبر يا خوتي. Monsieur Iftissane, parce que tu es un grand homme, tu es un grand homme de la culture. Tu as fait tes armes juste après l'indépendance et ces armes ont été bien aiguisées. Tu as été en bonne école. Tu as été un exemple sur tout le chemin que tu avais tracé pour d'autres. Et je me rappelle une fois, dans l'un de tes films, on était au restaurant, si tu te rappelles, dans un restaurant, dans une rue adjacente à la rue Larbi Ben Mehdi. Tu te rappelles? Il y avait toi, il y avait الفار هذا كيفاش يقولوا الفار؟ مسؤولي لا قسنطيني. لا ماشي راسي قسنطيني، سيد علي فطار. C'est d'aller faire. Alors ce soir-là, j'étais pour son film, j'étais beau. J'avais un complet, mon meilleur complet, je l'avais mis. Je n'avais pas de barbe, j'étais bien rasé. Il me dit, mais Youssef, tu t'es fait beau pour mon film. Je lui ai dit, je me suis fait beau parce que tes films sont toujours beaux. C'est un grand honneur d'être présent parmi tous les invités, en particulier Mohamed Iftissane, Amir Achour. Mais beaucoup entendent parler de Achour Kssa en tant que réalisateur, mais beaucoup ne connaissent pas que Achour Kssa, réalisateur, et la création de Mohamed Iftissane. Parce que quand on est enfant, on a tous élevé d'une carrière cinématographique. Et des fois, les problèmes, les embûches empêchent d'arriver à son rêve. Et c'est grâce à Mohamed que j'ai pu concrétiser mon rêve de devenir réalisateur. Et je le remercie. Et par la suite, dans ma carrière de cinéaste, j'ai rencontré des gens formidables comme Achour Oraïs, qui m'a permis de travailler avec des gens authentiques. C'est un plaisir d'honorer le village là, M. Iftissane, M. Oraïs, qu'ils ont beaucoup donné
à la culture et à l'art en Algérie. Il était temps, et j'espère que ça sera habitude chaque année pour honorer toujours les enfants et les artistes d'Asfoun en général. Je m'excuse. Il a oublié quelque chose. Il a oublié que Achour, il a créé ce monstre. عينك ويعدني بعد خاص كلي عيني دي تسدوني قربها متشكي تسدون العوام تعدين ذو السن ولسه يدي نقصن في نقصي دوني الصغفة للوقف يتحيري ذي العمر وعشرين مزوني ظلي دوني الصغفة للوقف يتحيري ذي العمر وعشرين مزوني ظلي عدن 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 والسن يظلي كان Merci beaucoup de m'avoir invité. Bien sûr, grâce à mon très cher professeur Achour Olaïs que je suis là aujourd'hui. J'aimerais bien lui rendre hommage comme tout le monde, témoigner par rapport à son parcours et par rapport à ce que j'ai appris. C'est lui qui m'a appris à maîtriser la scène, à connaître la scène, à faire connaissance avec la scène. J'ai beaucoup appris avec lui. C'est vrai qu'il a son tempérament comme tout le monde. Moi aussi j'ai un tempérament qui n'est pas assez facile, tout comme lui. J'aimerais bien lui rendre hommage et lui dire merci pour tout. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi et je n'oublierai jamais autant que professeur, autant que ami, autant que artiste. Il y a pas mal d'artistes comme lui qui sont marginalisés, qu'on ne voit pas beaucoup. Il ne faut pas les oublier. On leur rend hommage en leur offrant du travail. Achour a écrit une pièce, elle s'intitule un fusil dans une boîte. Un fusil, une boîte de scelleur, une boîte de scelleur. Et bien la pièce Tao, ils ont tiré le scénario, ils l'ont monté en spectacle chorégraphique. Il a obtenu un grand succès, non seulement national, international. Par contre, Mohamed Iftissane, sans le connaître, on le connaît à travers ses films, à travers les échos qu'on a eus, à travers son empreinte. Et je viens juste de le rencontrer, on me l'a présenté, quelqu'un de très charmant. C'est ce qui reflète bien sûr le travail qu'il a effectué tout au long de sa carrière. Et j'espère que j'aurai l'occasion et l'honneur bien sûr de travailler avec lui parce que les bons réalisateurs, les meilleurs dans le cinéma, en ce moment, ils font défaut, on ne les voit pas beaucoup. نصنف السينما ومن الرتج من تساقية ومثنا محمد افتسان كود عاشور رئيس نسعى سيني نازورون دي الصنف الشعبي أمن زونسن الحاج بوجبان العنقيس والسين الله رولاب حميدو الرئيس تدرت ناظرة السنيني أنصوفي السك أحميدو تدرتي. بسم الله الرحمن الرحيم. Tout d'abord, je tiens à remercier l'association Bahrienne, c'est ça, Culturelle Bahrienne, pour l'invitation, d'avoir assisté à l'hommage de M. Mohamed Iftissane et Achour Olaïs, où c'est un honneur d'avoir assisté à l'hommage des grands messieurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cinéma.
Le cinéma japonais, les 47 Ronin. Ce que j'aime chez Iftissan, étant jeune, j'ignorais le cinéma japonais. Il sort de l'école polonaise. Chaque fois, il y a des films japonais, tiens, l'occasion s'est présentée pour la cinémathèque. قلت له شوف هاد لي جابوني اللي يهضر عليهم بزاف في ابتسام. نقول لك واحد الحاجه خلعت يا خويا un cours cinématographique. Et là où cours de cinéma. Mais il n'y a pas un plan gratuit. C'est le langage du cadrage. Et ce que j'aime chez les Japonais, tu as raison d'aimer ça, la caméra respire. La caméra respire, donne le temps aux comédiens. Et puis tu as vu la plastique de l'image. Avec la plastique, ou avec la composition, le cadrage. De là, c'est vrai, Akira Kurosawa. Parce que le cinéma, c'est avant tout de la construction d'image. Construire, c'est le montage. Eisenstein, qu'est-ce qu'il dit Eisenstein? L'art du montage, l'art de la réalisation, c'est le montage. Monter. D'abord, tu montes pas seulement des images les unes derrière l'autre. D'abord, tu montes des plans. Les plans qui est l'unité de base du montage. Avec son cadrage, sa composition, avec son sujet. Ensuite, un plan plus un plan, ça donne une idée. Tu vois, par exemple, si tu montres par exemple de loin, derrière, dans une ville de western, tu montres de loin un bonhomme qui marche. Tu te dis, bon, c'est un bonhomme qui marche. La deuxième image, elle va tout de suite te mettre en condition. Imagine que ce bonhomme qui marche, porte une croix. Donc tu vois, donc c'est rassurant, tu dis c'est un curé qui va aller. Mais imagine qu'à la place du curé, il y a quelqu'un qui marche avec un revolver dans la main comme ça. Tu vois, regarde, une image plus une image, tu as une idée. C'est ça, même le cinéma japonais, c'est ça. Sincèrement, j'ai vu ça dans tes films, je les ai vus. J'ai essayé de mettre ça avec modestement. Je t'assure, modestement. À partir de là, je suis devenu un fan fou du cinéma japonais. Il faut que tu aimes aussi Bergman. Bergman, magnifique. J'aime beaucoup crier chuchotement. Ah là là, c'est autre chose. Je suis venu il n'y a pas longtemps, donc Anna, c'est surtout les senteurs. Moi, mon village, c'est les senteurs. Les senteurs des lentisques, les senteurs des broussailles, les senteurs de ce qu'on appelle les buissons ardents. Ça, c'est des buissons ardents. On appelle ça des buissons. Mais tu montes un peu plus loin, tu as les genêts. C'est des senteurs. Ça qui est beau. La Kabylie, ce qui la caractérise le plus, c'est sa végétation et les senteurs qui s'en dégagent. Sur un site, le site historique du village Eitarhona, qui comprend ce qu'on appelle des monuments funéraires, qu'on appelle dans le jargon archéologique les allées couvertes. Les allées couvertes d'Eitarhona ont cette particularité d'être enfouies, contrairement aux allées couvertes par exemple de la Bretagne qui sont apparentes.
L'autre particularité, c'est que on pratiquait également ce qu'on appelle l'inhumation secondaire. C'est quoi l'inhumation secondaire? Donc on prend le défunt, en l'étend, si vous voulez, sur la dalle que vous voyez ici, on laisse le corps se décomposer, on récupère les os, on les peint en rouge et on les met dans l'évidement intérieur. Voilà, grosso modo, si vous voulez, la vocation de ces allées couvertes. Les allées couvertes d'Ait al-Huna, ça date de 30 siècles avant Jésus-Christ. Et les Romains, ils entreposaient des armes, des hommes ici pour surveiller la rade d'Ait al-Huna. Voilà. Donc quoi, mon village, il a plusieurs milliers d'années. Voilà. Et c'est là que j'ai tourné le film Les Rameaux de Feu, dans cette région magnifique, avec le concours de la population. Et évidemment, on a tourné dans ces rues, dans ces pistes, on a tourné sur ces cailloux, on a tourné sur ces rochers, sur ces pistes muletières. Voilà. Bienvenue au paradis. Fakri! Idiot! طيبوش بابات أكلي بعت ولادو في زوج يحوسوا عليك عزمني عزم كبير هذا قانون جبالنا الدم يعيط للدم محمد افتيسن اسمي اللي مزير شويه
لان سنيث ستي رياليزاتور الفيلم نيكا رياليزي ذاكي دارتنا اسنينا نعطيك صحه طاس يجي غير فريمون ان فيلم لي رامو دو فو سيتي ان تريزور يتورني خير الله ديك ذاكي دارت ذاكي لا ريجون بوصفون اطاس ديك نغثوره والسينا لك الجدود نسن مي اترافير الفيلم لي رامو دو فو يفكايا لا شونس اني سين الجدود نغام كي كان ظفر ترمك ثوث غفسيني بردانا إما العزيزة يمغي وزج قذا زق غفذ فالي خطار مكان زي غزج قذي ذم النبو عزيز مكني ثنغان عايش لي تغمر تفقر نضحيض نثرم شاشة عديول تقرجز أنا فرح نورا رغم مسكودي غثلي ضاع انظروا لعيون القتل الشنا وقوما ثلم تجميلتي يا عاشور ثلم تجميلتي افتسان مي كاين يعني خمم تجميل مقرن يعني اذا درتي خمنا في لي زارتيستينس سي تري امبورطون سي تري امبورطون دونك لاسوسياسيون البحريه يعني لا بوكو دو ميريت parce qu'elle a pensé يعني à honorer ses artistes généralement on honore les artistes après leur mort خويا vous les avez honorés de leur vivant c'est très gentil j'espère que ça va continuer يعني il faut كانوا 97 اكل حاجه اللي عم قيس 97 Il était le premier hommage rendu à un artiste vivant en Algérie. Grâce à l'association culturelle ibérienne, c'est d'après l'hommage اللي بوجمع على قيس ايدو ساند لي زيدي او نيفو ناسيونال دو روندر اوماج خاطر نكون سولفنا سيوث الحاجه سولفنا قال لك واحد المثل العربيه مات مشتاق تمره عاش مشتاق تمره مات على القولو عرجون حنا العرجون هذاك نعلقوه طونكي لي فيفون كيموت ما يصيح له والو سيسم انت ذوك ثلاثه السنت يسوينا نكوني ذاياكيا تجميل تاكيا فكايا السم ثملال تساد ويثولو هاتين بضار يسوينا نكوني ملال نداك الاحباب النار يفننا كذا كاع عقلا بضار يسوينا وانصوف يسوين ويعطيكم صحه سيسميو بمدبر في سقاموت نتفاس كانوا ساروا امازيغ دونك لو فيستيفال دو فيلم امازيغ ذا قال صفون داغن الحمد لله صفون سيني مقرن تمليلي ثقي عدان يعني سينوا قورنا ياكين الفيستيفال الذي يقيم ذاكي زوفون مي ادنو غال صفون ان شاء الله قبل مي نربح ان بارتنير سي لاسوسياسيون البحريين غراس او ممبر دو لاسوسياسيون Grâce donc قالنا كيوك لاسوسياسيون ينجح الفيستيفال دو فيلم امازيغ غزوفون
Tisnat Farhata Simin Alhamdoulilah, selon les Zqayagin, donc avoir un siège pour une association, c'est important. Et je suis très content, j'étais en train de discuter avec mon ami Mohamed Iftissan et avec d'autres aussi. Donc il faut équiper cet espace. C'est un espace de lecture, c'est un espace pour l'autodocumentation des jeunes du village, mais aussi c'est un espace pour une résidence d'écriture. On vient de terminer une résidence d'écriture ici à Azfoun. On travaille, c'est le travail de fond, c'est pour justement préparer les prochaines éditions, mais aussi s'investir sur un créneau qui est le 7e art. Alhamdoulilah, c'est un rendez-vous pour rendre hommage à deux icônes du cinéma national. ذي العمر وعشرين مزون يظلي دوني في السقفة للوقف يتحيري ذي العمر وعشرين مزون يظلي عدن 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 والسن يظلي كان j'ai eu l'occasion de le connaître في les années 70 يعني كان مشوار طويل بيناتنا ومن بعد il a disparu من la TV on l'a plus revu. Au Raïs, j'ai eu l'occasion de participer à le théâtre radio les années, je peux dire c'est les années 70 ومنها هو من بعد راح للتhéâtre national وانا قعدت في الإذاعة. Moi j'ai connu Mohamed Iftissan en 96, je dirais peut-être ma deuxième expérience à la télé, le film Les Enfants du Soleil. J'ai eu le plaisir de travailler avec les grands, bien sûr, Beyouna, Wardiya Allah yarhamha, Sidi Ali Kouiret et les autres, avec Mohamed Iftissan qui est vraiment, je dirais, d'abord c'est un grand monsieur, c'est un vrai artiste. Et Ashur Raïs, je l'ai connu à mes débuts au conservatoire d'Alger, parce que j'ai fait le conservatoire. Il a toujours été mon ami et je suis très heureuse d'être ici à Azfoun à son honneur. Mohamed Iftissan Raïs, Ashur Raïs, c'est des piliers, pilier le 7e art c'est le pilier le 4e art يعني المسرح التياتر السينما سي دي بيليي نشدها غثنا في كل ساعه تاكلنا ينوي اجديد باسكو الخدمه يخدمن طاسايا نزريت ذنوسني سي دي زيكول يحفظن فلاسن لي جوناكي الجيالاكي دي فغنا كويس انسرام باش هذيلين ذنوثني راي يوصلن يذنا راي يقيمن يذنا غتساكن نحفظ فلاسن سي دي بيليي سي تيجكا اماكن دنيا يون التياتر يون السينما.
Avec plaisir de se regarder, Inch'Allah, c'est pas la dernière fois. يعطيك الصحة محمد افتيسان عاشور الرئيس تنقل شنوان نون سينرا محمد افتيسان يعني اكيد نهضر فيك دروس معنا اساكين كنت حضر يتملي لي تاكي بالك ذا الفرح تجميتي ونغالن ذا العاشق نستقبل نداكي اذا دارت نطر هنا تدارت يعني نزور فيلاج دي زارتيست مرحبا Village des artistes, village des enfants, regardez tous ces enfants qu'il y a là, c'est merveilleux. Voilà l'avenir, la jeunesse. Et moi quand je suis dans mon village, je renais. C'est une nouvelle naissance. À chaque fois que je vais ici, c'est une nouvelle naissance. J'ai pas encore de maison, j'espère que je vais bientôt en construire une. Si les gens du village veulent bien. Voilà, et moi j'aspire véritablement à venir ici, écrire mes scénarios ici, écrire des livres ici, dans ce cadre reposant et merveilleux. Et moi j'ai tourné un film ici en 82. J'ai tourné un film en 82, maintenant je veux écrire un livre ici, en 2012, en 2013, ici, dans ce village-là, le village de mes parents, le village de mes ancêtres, le village de mes aïeux, un village de liberté. Ici c'est la liberté, ici c'est la misérité dans toute sa splendeur. Quel est votre meilleur souvenir ici au village, Natal? Mon meilleur souvenir ici au village, c'est mon contact avec les vieux du village, avec les sages du village, qui ont tous participé à mon film. Mais malheureusement aujourd'hui on ne les voit plus, sauf dans l'exposition que je vous invite à visiter. Là, les vieux du village, vous allez les voir. Donc vous êtes toujours en relation avec les vieux du village? Avec leurs souvenirs, parce qu'ils ne sont plus là malheureusement. C'est des bibliothèques. Voilà, ils ne sont plus là. Il y a d'autres vieux ici, mais il y a des jeunes aussi. Mais voilà, mais surtout quand on voit des jeunes, cette jeunesse, on est confiant. Bien, donc aujourd'hui vous êtes satisfait de l'accueil de... Ah, je suis heureux. Voilà. Je vous ai dit, c'est une nouvelle jeunesse pour moi aujourd'hui. Bien. Vous êtes toujours bien sûr avec votre compagnon Achour Raïs, il est présent parmi nous ici. Achour Raïs, c'est d'abord mon cousin. C'est un enfant d'Aïtar Hona. C'est mon cousin. On a souvent des conflits ensemble. Parce que lui, il est un peu il boue beaucoup. Mais c'est un artiste qui a une très grande sensibilité. On n'a pas eu l'occasion de beaucoup travailler ensemble, mais c'est un immense artiste. Il a une gueule de cinéma et voilà, aujourd'hui je suis content de partager cet hommage avec lui ici au village. درنا طرونا سمك تكني تسيون وسن العزن الحرم يا خويا يعطيك الصحة كي دير الله يسك ساعات فرحة اسكي فرحة عميك مقرا الى عبرك زرع اسكي زرعك والله هذا بك والله دونك ثم راهي كيام كيستوى لك شي يا خويا ثم راه كاين زمرا كي دير تما تجمع يسرا هنا يعني نفرح يس نوني ديال فرح يسلا ويذكر لي غادي يسلك الفرحة كذا وكل دير انا نفرح كيسم تاونيس كيف كانوا كينزورنا هذا مزرنا ساكي لما الماء ساكي ان شاء الله ناك وان شاء الله ان شاء الله اذا نتمنى كلش ان شاء الله الفرحه كما قلنا ما ردنا ندير محمد افتيسان ما درنا محمد افتيسان اسمها باتي تضرب اسمها تضرب يتسمى الفيلم هذا تضرب يتسمى الاخراج هذا تضرب يتسمى الشخص هو اللي يبدع اللي يخلق ممثل بلا مخرج ماهوش ممثل ومخرج بلا ممثل ثاني ماهوش مخرج يعني اخدم دوكل سورة قايدك سلكين قليد فافا اني جاي الحركه او تسوق ذرا توصر بيثن فافا اني ما مكني مدنيا يتنادي فاكر ذاكي كاع زفون قبل كوني دناوي كوز ذاكي ياك ميني مونيكا يما ولو هذا بحث هذا يما ماذا درك يما كاين الو يما قلان كذاب ذاك يقصفون يدير يغال دي مضبر نوصفون بدناك حمل انت الى يدير كاين ولا ندير حبس بابا الدراضيم او تسكو ذا يما حبس عديتي
ودار ذاك عقلي نعس ثايمه ودار ذاك دقيقة صفوني عشان بالي كدفع شي طبوه كذا كي نخدم دقيقة واش تتخم دقيقة طار في البحر عمي عشقم نوان احوج غير يضرني وزعي لا ياخذك شي نعبوه أبا ثاني يدير يبغى يهضر اجي يهضر وكيحمل الماكله كنوت اخي يدير ما دافع ان شاء الله شي تمجد اختي كي غادنا شي كان فرحه كويسه كي ما كيعارض داكين كيعجب في الحال مليح دبك لا هذا روح كان تصدق داكي الا قاك حملنا الموك حملنا لا تحرمز مسكتين ما بغا يناك بابا او اخ بابا ارجوك انا ثم غير نداوله ارجو دو مينوت اشو ايام الله الزغور بابا يناك بابا اشو دينا بابا كي بابا يناك بابا نروح لبابا إني سكيت رجو بابا ذاك غير باباك هذا أتندب العيد بغادي يهضر يذاك داب العيد إنسان شبحث ناس وين رصفنا من ضمزيان ودار ذاك مشي شني أخيرا معاو كي ورا الحرم مزد غدي عليك بنول الصوار غير تروح اخدي فيلوس تروح للطابي شي نار ذاكي اي دابا سيرتان اهدر هكا وصفون اثر هنا هيا كوبي هذا كوبي هذا اللي يدير مني وكروح ارجوها بطلنا دارتينا تينا بطلنا روح شتينا بسالف ايه نهار بيان هتدو طاوسي هتدو شبحه هتدو نقول نروح ورداكي اسكو زيتي يدونا كان نخدم ان شاء الله لا سويت ربيا ولا هذا ناصور ذا فنان يروح على الثروه بيان سير كوروندرو ما في سيت غروند فيت يعني عاشوري افتي السنه درا يمكن تصنظ يعني النظره يمشي الفرحه مقران يدوسي ساكنين سير ذاك باش تسرم في جميلت سيني فنان مقران السينما او تياتر الجيريان ذاكيناتي كثدرت السن غاس ما الا 10 رئيس يلول ذاكيناتي بصح يروح زيك دي زاني 40 يروح على الجزائر ما محمد في افتيسن يلول الجزائر على كل حال القصبه العاصمه ما دي مولانيس ساكنتي يفغني هذا ونديني في السن نظر ناقي مقران محمد في افتيسن ذا كاز السينما يخدم اطاس السينما تجزائريت يخدم بوندون لا ايمين كواك الاستقلال يروح يقرا لابولون ومن بعد زاني 65 يغادر ذاك تموت الجزائر يكشمل الاذاعه التلفزيون يشوف غد اشوره مقران تي بياسين تياتر كله ومن بعد يكمل مشوار الناس تورا يغال انفورماتور يتكون مزيان ناقنتي دون باش هذا فن يقاد دي زوارن باش هذا وين درفدن صغورسن محمد فتيفسن ديولنا فنان مقران يظل الناس ان شاء الله خاطر مازال يتمزي يلول 43 دونك مازال اديمود الجزائر اديمود السينما الجزائر لي فيلم مقران ما الى 10 ورايس نكيس انبدا نملا نكيس لو 1 جوي 64 سيدي فرج ديناميك مصطفى كاتب بوديار ويشد على المحب خاطر من كان يدفع قد الاستقلال هي كذا كنتي زوار نخدم قرانا اما اللي قران تخميم منك داويني مزيان نكنتي باش اثني رومبلاسين لا ريليف مالا خدمنا ستاج دو فورماسيون سيدي فرج نملا كذا 10 ريش عمر قتلاتو عمر طياني اطاشين من دينا احمد بن عيسى سكيمي يعني نبدا مشوار كنتي التياتر والسينما. Que dire de papa? Déjà qu'il adore cet endroit. Quand il vient ici, il est carrément coupé du monde. Mais ni sa petite famille, ni personne. Quand il est ici, il est vraiment dans une sphère. Il s'est beaucoup inspiré par cette nature. Il écrit beaucoup. C'est vraiment dommage qu'il n'y a pas de production.
parce qu'il écrit énormément. Beaucoup de pièces de théâtre, il a constamment des projets en tête et il écrit beaucoup. C'est dommage qu'il n'y a pas de suite. Il est très méticuleux, il adore cuisiner. Il est en train de rigoler. Et puis, c'est un bon papa. Voilà. يخص كل الجماسية يا ضك نكتدر هكا وين غنطير ما تكمل السيط بسم الله الرحمن الرحيم أيا قشاري أيا قشاري أيا قشاري هذا الشماع يا ما ضرب أيا قشاري طالوا زاكم يا رسم ما شاء الله دورة الضخم وافري غاب أيا قشاري رزقي يعني رزقي ولا شنو كنسينا راك شي مشي اليوم ماد نفكو وذم يعني درنا ماشي بحياة مهارة سكين ذاكين ذوك الزفون كشم كذا ولا التمارة يكين ناضي شي دمي كثير ناضي شي تسرم ولا شي نوكي نازور سيرجي ثورة يعني الأعراض هي ديجا ستان تري غرون بليزير بور موا يعني الحبابة كون السنداكي خاصة كما تشي وصفون مي اساكات والي ماني وين كوزفون بغونا قيمة انك ذايلا نسن بون شو يعجبني داكي سيكو خاص سيتي ان بوتي فيلاج من القيمة الارتيست غورسون فريمون سا القيمة افتيسان سي ان غرون مسيو سي ان غرون مسيو اي دوماج كو ويخدم راه طاس لي فيلم منا هكا ناس بيتاتر سي ليكزيستو لا توجور لو دومين ان سون لوكازيون موان نخدم كويدس مي دوماج كو مي il restera un grand monsieur. مالا ولا راسك ترطس يعني التياتر يعني تسكر داك المزيان يدرا تروحوا لنا كي غورون بالك لو شرد دوما كينا غورون كي نديمو سناون. Bien sûr, parce que nous connaissons à certains moments, on avait un conflit de génération, il y avait pas une certaine continuité ici. Mais alhamdoulilah, on essaie toujours de donner le maximum, on essaie toujours d'encourager la jeunesse. المزينة قلنا إلا قاد يسين أين تنسين نكون إلا قاد نجرويها باسكو أنا نسين وبليجي نجويها نسينو أزكا وتسعونا أو موان بتي ريبير كي قلها دي الدومين كي ولا جينيراسيون كي دي تدون إن شاء الله يسرون بيان ستركتوري ما يرضى ربي. صافي كيما نقول لك avant toute chose on vous remercie de cette invitation. Je suis parmi la famille la grande famille kabyle. Bon, c'est un honneur aujourd'hui d'être parmi vous. Inch'Allah, ça sera pas la dernière, avec d'autres artistes et d'autres invités parmi vous. Moi, personnellement, je suis très content d'être parmi vous, Lyon. Parlez-nous un peu de cet événement et vos impressions d'une manière générale sur cette fête, bien sûr. Bon, tout d'abord, lorsqu'on assiste à un tel événement, c'est l'histoire qui se préserve. C'est une reconnaissance à toutes ces personnes qui ont marqué l'histoire de l'Algérie à travers cette œuvre artistique. Et si tout le monde et la population et les responsables locaux sont tous là, c'est pour témoigner de cette grande gratitude à l'égard de ceux qui ont marqué et qui marquent davantage notre histoire. نوعديتن السيد الساعاني ناسياسيون كولتورال اللي قدشن داك قطرونا تقدش تاكتيفي وعداتنا سنخمر مكان فايت جون سميتها فايت جون عندها تمرين دات فايت بياس ترال عندها تجمع ناس نسنا كرداكي الحمد لله قرا نصوت الطو يعني تساد في الكمال
tout ça نكمل لاجوني بوساكي رانا سلو ماجاكي السيني مقرانا عاشوا رئيسك محمد افتيسان يسنك دورونومي مونديال دونك نكون داين فرحان ان شاء الله لي فيلاج نعاود قدشنا كاين وكني نكون السيده تسخدم فايجن بار فيلاج لبس مجطوح لبس مجطوح ذكي ينفذ يسروس أعزم الناس هذا تنغنى هذا تنغن هو ذكي تغني القروس ميس الزنيقر في ون إيد بنغمانا برنوس ميس الزنيقر في ون إيد بنغمانا برنوس يعني هو إنسان انتقر، يعني إنسان عظيم، فنان عظيم، ولكن الوقت ما نسمحلوش باش يبرز يعني في الساحة الفنية كبيرة ولكن ربى أجيال، الأجيال هذوك هما اللي يتكلموا عليه. منهم أنا عندي وليدي ممثل قرا عنده رئيس افتيسان، عرفته وخدمت معاه في سنة 90 يعني لي ديبي تاوعي في الاشهار في لا بيبليسيتي. لو بروميير سبوت كو جي فيه مع محمد افتيسان، هو انسان عظيم ويعرف الناس، يعرف الاخلاقيات تاع الناس، يعني سيت ان تيب اللي يعني تاع السينما، ولكن ما عرفولوش ان شاء الله من قدام يكونوا مشاريع انا تكلمت معاه الصباح برك، قال لي لا تبدل الجو الاخر نعاودوا نولوا الميدان، ولا كملنا هكذا قال لك يفوميون ان شاء الله يكون يمكن ساعه تسمى تحكايتي صدفونا خاطر كاين ناس مشنيغ ديال الفيلم نفتيسان يخدم هي ديك السام زوارو تدوسي غوزفون وصيرت باش شنو كسروني الناس اكني تعجبني لا ريجيون دونك ني غد اوليو مدن تروحوا نتحجون كيروح هذا حج غوزفون ومع كل سقاس تسعد غوزفون ويكتب ربي ما غالغزغ اماكن ذاي لولا اماكن ذاي تسمى ذا زفون يكفاز نغوريك قسمورا ويا حس ملي ماشي غسكي يديروا لي غير دومليس فاش متكيت لها ثنا تدرثنا على كل حال باش تدرثنا يسنن قاعد انه يسن نرى عطاش فنان يغيدن كاين ماشي تدرث كينا اسكي احسن بلي كاين تدرث كينا مي 10 قسمت السنة هذا فنان ما يلحو نسي كادي تاوي تصاكوش تفيروريس هيا الناس ديالو هكارنيت من تقصيره ديني مي غدي غلي ووال ديني حبس شو حبس ديالنا مسنا شو مي 10 ديني عاود دي ولا قدني راك كثرت ماركيه اردنا ندير عصفون يعني انوكينا الزوران اللي قلنا نداكو صفون كي دفتو هكا كيزاي تقدر مصطفى بدر طاير الجعل السياخر الويشد مرزق العنقد محمد حلمي يونس عبد القادر فتحي حنيفه فلاق ماشي ديوني هكا كيتخضع الا قد حسبه 76 الا وسان قالوت من غدي وندي سبيطارات من غدي سبيطار ناس بانسيك يلعب في الجيتار وكذا في الداير بصح يغرا ناس بانسيك اين دوز فوت ناس يزفوا مالو لا فراكو في داك سرقني مزوره انا كفنان بسيط جزائري نحييكم مكيني الفنان الجزائري يعطيكم الصحه
vous, téléspectateurs de cette chaîne, vous avez un auditoire, il est merveilleux. Méfiez-vous, il est connaisseur. نشكر عاشور والرئيس عندنا انه محمد يفتيسن الذي انت فنان بوجمع الانقسابي على كيرون جوسالا الا وصلت طفن كنا يعني الحمد لله قاعد نفرح ثمور ثقين تسمورت ثورة نخدم كل ثورة متياوين ما يقول ذا النوع تدار ثقين ماشي كان يصور الساعة التاريخ سيسيك بالك تضرا من هنا اللي قروتينا بالك كوميام داني لانداكيا ثمور ثقيا تدار ثقيا الساعة ثوار والساعة اللي فنانا كيا معروفين ميوسن ماشي كان داكي ثمورتنا من سن الخارج هذه عرب باش هذا الواد ثم ربح تسين فيانا ربحي كنت سيناري قادن لي جان سيناري سايون شداغ هذه عرب ونو زوج هذه زوج ونو خدمه هذه خدم هذه سايون بك شداغ فلان غاكوي كلو كتير